U redu, evo, gospođa Vih Brnjada kao neko ko je zaista farmaceut s jednim velikim iskustvom i konkretno u apotekama koje su u državnom vlasništvu, dakle Montefarmu. Kakve su vaše impresije, s obzirom, opet kažem, na to iskustvo, upravo na ovoj relaciji i odnosu kako je ranije bilo, kako smo podvukli pacijenta kad je dolazio u samu apoteku i po savjet, ne samo formalno pravno da preuzme lijek, već je imalo tu i te interakcije i kooperativnosti. Nešto što prosto moramo priznati sebi i društvu, ne možemo se baš pohvaliti upućenosti pacijenta u značaj farmaceuta u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Evidentno je da pacijent zna da u medicini postoji samo ljekar i sestra. Taj pojam farmaceuta, to je njemu potpuno strano. Oni uopšte ne shvataju koju mi imamo odgovornu ulogu u cijelom sistemu zdravstvene zaštite u smislu da smo mi kontrola od ljekara do pacijenta. Znači nešto što je zadnja kontrola do upotrebe lijeka ka pacijentu. Što se tiče same saradnje sa ljekarima, mi zaista nemamo nikakvih problema. Osim, kažem, ta nekako, ne mogu da kažem nesigurnost, nego nekako ne mogu da prihvate značaj farmaceuta u liječenju, kod izdavanja lijeka, koliko je važan naš savjet, naša preporuka, naša sugestija i nekako prosto nije baš ni prijatno svaki dan obraćanje pacijenta kad uđe u apoteku sestro. Mislim, nama to ne znači ništa u smislu da on mene nešto uvrijedio, ali prosto nije svejedno da u današnjem vremenu, u 21. vijeku, pacijent ne zna šta je, ko radi u apoteci, ko je zaposlen u apoteci. Čini vam se da zanemarujemo upravo ono pisanje kad je recept napisan i koliko puta da se konzumira lijek i informacije o tome, da je upravo tu isto nedostatak te kooperativnosti. Pa pacijent, dajte mi vi lijek, pa ću ja sam... Da, znam, ja to ne morate da se mučite. To je svakidašnji problem, međutim, kažem, evo, mogu možda i iz tog iskustva da primijetim da je stvar krenula na bolju, u smislu da su počeli više da nam vjeruju, da sve više traže savjet od nas, da čak ponekad pokušaju kad mogu i kad to mi možemo da im izađemo u susret da zaobiđu odlazak od ljekara. Naravno, to je ono što mi moramo da ispoštujemo, u stvari, ono što možemo, što ne možemo. Znači, što možemo da im pomognemo, a ono što ne možemo, naravno, uputimo kod izabranog doktora. U redu. Ovdje, gospođice Savović, znači, kada smo govorili sa predsjednicom o samoj komori, prije nego što se posvetimo dijelu, znači, samih upotrebe lijekova, možete nam kratko reći, dakle, koji su to normativno-pravni akti koji su krucijalni za organizaciju, tako kažemo, u farmaceutskoj konkretno oblasti koje propisuje farmaceutska komora? Što se tiče farmaceutske komore, osnovni pravni akt je statut i na osnovu njega se regulišu i ostala podzakonska akta, odnosno pravilnici i poslovnici kojima se reguliše rad organa komore. To su skupština, predsjednik, izvršni odbor i komisije koje su trajne i povremene. Što se tiče samog preduslova, odnosno osnovnog uslova da bi jedan farmaceut imao i mogao da radi u apoteci, neophodno je da ima licencu za koju je potrebno da podnese zahtjev. I upravo po zakonu tu licencu dodjeljuje farmaceutska komora. Jeste, i to sud komore koji također donosi rešenje koje je dužan u roku od 15 dana da odluči na osnovu zahtjeva farmaceuta. Na osnovu toga istovremeno se i farmaceuti postaju članovi komore, kojih, da kažem i to, da oni broje oko 400 otprilike, odnosno domaći državljani 350 i nekih 50 stranih državljana koji dobijaju odobrenja za rad, koje je također vid licence koji se produžava. Ovdje, predsjednica, ako možete i vi da se nadovežete, dakle, koliki je to radi informacije opšte populacije kod nas, koliko imamo uopšte apoteka u državnom, a koliko u privatnom, da tako kažemo, odnosu ili vlasništvu? Sad ću da vam kažem prvo da dodam, to je neka normativa, postoji pisana u smislu zakona, pravilnika. Međutim, mi farmaceuti imamo i jedan etički kodeks koji je vrlo bitan za ponašanje nas samih farmaceuta i to su pravila dobre apotekarske prakse koja je jako važna i na kojim pravilima se sve više stavlja akcenat, ne samo kod nas u Crnoj Gori. Znači, to je poteklo od FIP-a. FIP je Internacionalna federacija farmaceuta na svjetskom nivou.
i pronašlo se, kako bi plastično objasnili gledaocu šta je dobra apotekarska praksa. Ima jedna rečenica, evo vi ćete me dopuniti, nije rečenica nego više njih, koja je rečena u nekom od pravilnika, kaže standard ili zakon će da vam objasni i da vam kaže da apoteka mora da bude na toj kvadraturi i toj, da treba da ima toliko i toliko prostorija, da mora da bude sagrađena od ovakvog materijala, a dobra apotekarska praksa će vama kao pacijentu, kad uđete u tu ulicu, osjetit ćete gdje je apoteka. Znači, to je nešto što vi treba kao pacijent da osjetite, što iz te dobre apotekarske prakse, iz tih regula koje daje FIP, proizilazi još jedna nit, nije nit, nego to će čitava nauka da bude globalnih kompetencija koje idu iz FIP-a, gdje mi smo već počeli u komori i na tome da radimo. Kako bih suštinski objasnila, te kompetencije nisu ništa drugo nego među nama farmaceutima da vidimo, kompetencije su u stvari 100 pitanja, prosto rečeno, na koje mi kad odgovorimo ćemo da vidimo, između ostalih i pitanja su tako postavljena, kako oslovljavamo pacijenta, kako ga doživljavamo, da li ulazimo u suštinu njegove bolesti, da li mu govorimo o neželjenim dejstvu lijeka. Sva ta pitanja, kad mi odgovorimo kroz set nekih postavljanja, znači tu ide nekoliko etapa pitanja, što samo anketa, što anketa jedni među drugima, mi sumiramo rezultate tih 100 pitanja i vidimo gdje smo uslovno rečeno najtanji. Da li to u našoj komori fali edukacija na temu odnos sa ljekarom ili ne znamo možda neželjeno dejstvo lijeka i zato mi komora i postojimo, između ostalog, i pravimo edukaciju na tu temu. Složit ćemo se da je to vrlo važan segment u okviru komore. Čak možda i najvažniji. Jeste, a moram još da se dodam na doktoricu Duboriju Kovačević da jedan od dijelova dobre apotekarske prakse koji se stavlja akcenat jeste i treba da bude dobar odnos ljekar, farmaceut, pacijent. Jer kad dođe pacijent sa istim duhom, istom pričom od ljekara i od farmaceuta, on je zadovoljan, apsolutno je zadovoljan. I nekad je možda moglo da se čuje i ružno je čuti i ne treba neki komentar koji govori od farmaceuta o ljekaru i obratno. Znači, to je nešto što mi baštinimo i što konkretno mi ovdje sa svim ti koji poznajemo ljekare, farmaceute, savršeno funkcionišemo i smatramo da to treba da bude na svakom segmentu. Ne znam, jesam li propustila, ili mi vi nešto drugo pitali? Ja sam samo još prije reklama, znači taj odnos, koliko imamo? Izvinjavam se. To će možda Bilja reći jer smo mi imali opet jednu našu aktivnost u okviru tog TAEX-a, to je jedna Evropska komisija koja je prihvatila našu inicijaciju da odemo u London kao zemlju, u Ujedinjeno Kraljevstvo, kao zemlju sa najboljom dobrom apotekarskom praksom. I tamo smo imali jednu našu prezentaciju gdje smo rekli da imamo oko 170 apoteka u privatnom sektoru i 40 u državnom sektoru. Pritom, kad podijelite ove farmaceute na broj apoteka, na broj smjena, kad uzmete apoteke domova zdravlja i bolnica koje nemaju farmaceute, a koje ne bi trebalo, nego moraju da ih imaju, pritom kad uzmete mnoge farmaceutske kuće koje imaju svoje zaposlene farmaceute, znači da nama fali farmaceuta. A to, ja mislim, najbolje osjeti pacijent koji, kad hoće da dođe i traži pravi savjet, može bez našeg predstavljanja da vidi kakav mu ko savjet daje. Da li je upravo to isto i razlog, jedan od razloga definitivno, upravo u ovoj malo poremećenom odnosu, da tako kažemo, pacijent i kad se obrati u apoteci za svoj pomoć? Naravno, međutim ja moram da dodam, jer stalno to dodajem, a dopunit će me doktorica Duborija Kovačević, da mi imamo predivnu djecu, ja ih zovem djeca, koji su završili već jedna generacija farmaceuta na koje smo tako ponosni, koji su bili najbolji đaci u srednjoj školi i koji su kao takvi završili studije i koji se sad trenutno nalaze na odrađivanju ne pripravničkog staža, nego se to već zove stručno osposobljavanje. Oni su divni.
i njih očekujemo više. Mi nismo zato za eventualne priče o ukidanju tog studijskog programa, jer smatramo za dobru farmaceutsku djelatnost da trebamo da imamo jer realne potrebe su tu. Naravno i mi smo to uputili i to je jedna od inicijacija Ministarstva zdravlja, da smo sa preciznim podacima koliko nama treba farmaceuta, gdje sve trebaju da budu, i u tom skladu se slažemo i sa nekim novim preporukama da će doći do racionalizacije upotrebe lijekova. Jer farmaceut kad vam stoji s one strane recepture, on sigurno neće zbog nekog profita vam izdati neki lijek. U redu, upravo je to nešto što ćemo se posle reklama i pozabaviti u našoj emisiji. Pogledat ćemo reklame pa nastavljamo sa razgovorom iz studija.